Ukhozi umaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi sibhalelwe isitata sonke Ukhozi FM luhamba phambili Uhambo noNonkulunkulu kusukela ku-11 kuya ku-12. Isikhathi imzuzu isishiyagalombili lishayeleke ihora leshumi nomuva ekuseni. Singena-ke impela kulona. Uhambo noNonkulunkulu kusukela ku-11 kuya ku-12. Siyazi ukuthi mangabe-ke usuzwa lowo mkenenezo suke-ke sesingena kulona uhambo noNonkulunkulu singena-ke emkhulekweni ephenduliwe singena esikhathini la sithi khona we are living in answered prayers. Mangabe-ke usanda kuvulela umsakazo wakho usanda kusijoyina kulona lolu hlelo siyakubingelela siyakwamukela ngiwuThembeka umazondo wakwaCele uhlelo eshilo kwaze kwayintokozo ukuthi ube nathi namhlanje. Phela-ke sihlale sisho sithi-ke umuntu nomuntu unohambo lwakhe. Abaningi bayamazi lo wesifazane esinaye, bamazi njengengagara, bamazi njengomlimi, bamazi njengosomabhizinisi, bamazi njengentombazanyana nje encane kakhulu kodwa ke eyenza izinto ezinkulu. All good and well. Kodwa ke kuyaye kube kuhle ukuthi size ukuthi umuntu ikuphi la suka khona. Ngani ngoba ekuthiwa ke iqhawe neqhawe liyayilibe neindaba elikwazi ukuthi ke lithi malibheke emuva lixoxe lithi nakho la ngifike ngashayeka khona ningangiboni nje ngiyisigantsonzo ningangiboni ngiwushampeni kodwa ke nami khona abakwazile ukuthi bangishaye bangiginqe phansi kodwa ke angangahlala phansi ngavuka ngayithatha ingakho ngila la ngikhona namhlanje. Ayanda Zulu okamageba uyaphila umntwana ekuseni namhlanje. Ngiyaphila kakhulu siswami ngiyaphila sisithembeka. Siyabonga kuba nathi ohlelweni ekuseni. Bonga mina kuyintozo enkulu ukuba lana. I'm so excited. Ngiyabonga nje ngiyajabula futhi kakhulu. Ngathi mangikhuluma nawe washo ukuthi kunengoma kaThola negandlela okuthi mangabidlala uvela ubone ukuthi yonke into izohamba kahle sizofika kodwa lapho. So ngithemba ukuthi ngingenise kahle ke kuba Thola negandlela. Vele ngezwe amandla nami ngingena ngathi ayinkosi ukuthi ukhona and yabona makhona izinto ezikuthathayo njengalo yamhlabeleli ukungithathe ungibeke and I think every time mangifuna ukureflect la ngikhona I play that song because ngifuna ukuconnecta futhi nokuthi hayibo ngiyakwazi kuba kulesa simo so ngifuna ukubuyisa lawo mandla engingewabona uNkulunkulu. So when you played that song it's like it took me back wangibuyisela kule position futhi ngoba inendawo enhlizweni yami le ngoma. And zonke izimo esidlula kuzona kunesizathu. uNkulunkulu wenzela ukuthi ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sithi uma sime phambi kwabantu sethula ubufakazi sisho ukuthi mkhulu lo ongakithi. Qiniso. Ake simbhekeke okamageba ezalwa uzalelwaphi uzalwa umabani kanye nomnumzana ubani. Bakuliphi izwe? Ayanda Mageba intombazane yakwaZulu mayithi anda Mageba abanye bake bedideke betshela ukuthi uMageba isibongo
uMageba it's part of igama elithi Ayanda amageba. Lelo gama ngiyaphambi ukuthi ngifike ukuthi ngizalwa obani uNkulunkulu mhlambe nomntwana abaletha bazi ukuthi mhlambe ingane izokwanda bakhona ke abantwana abazalwa emva kwami abangamantombazana so ungoqala ngiphakathi nendawo okay bazalwa bangababi base bayashona so kwakuthiwa Ayanda amageba kodwa wazange ande as they wished noma njengoba njengefiso zabo so uAyanda amageba uzalwa uNkulunkulu wakamajiyane wakajiyane kodwa kuthiwa ke ekhaya kuthiwa uNkulunkulu kaJiyane ngokwezulu bese ngizalwa nawo umntwana uClement ka Njayiphetheni katshele indoda kadini uZulu umntwana uphuma kwaNongoma endaweni kuthiwa kuseBhethani kulapha phezulu emashini lama nje ngihlale ngijabula ukuthi ngomuntu wakaNongoma because ngiyayithatha ipride kubeni umuntu wasemakhaya kodwa ke kuyahluka ke kumina ngicabanga ukuthi enye into ebiyidida abantu mangithi kwaNongoma abanye bathi hawu nje ukhulele eNyukhasela thina sikwazi useyingane eNyukhasela sho abazali bathi bahlangana ngokuzosebenza eNyukhasela kwase kubayashada bese kuqhamuka thina ke sazalelwa eNyukhasela sakhula eNyukhasela kodwa kwathi noma sesikhula uNkulunkulu ahlaleshe ethi mina kodwa ngifuna mase ngiretire ngathi ngingaye emakhaya ngifuna ukubuyela kwaNongoma uNkulunkulu wayewuthisha ubaba yena ubaba wayesebenza kuyenye company nje kuthiwa iIsco yaseNyukhasela ngiyabaza iIsco ayisakhuliswa insimbi yaseIsco yes so bahlangana nje base bayashada sakhulela khona ngafunda khona eNyukhasela ngaye ekoleni zakhona and into eyihlekisayo ngami ngisho ngikhula into engikhunjuza uNkulunkulu I was very protective kubona protective engane zasekhaya kodwa angayena umuntu okhulumayo ngoba uprotective bami ukuthi ngihlale ngifuna ukubona ukuthi uright so uNkulunkulu uthe ukuthi mangiye esikole mhlambe bayagula ngijike kwelinye icon itayila lingasekhaya nje likhulu isondo ngathi kwakungele truck ogandaganda ngicashe kulona mangiza ukuthuma uyagula I would run away ngifuna ukubuyela ngingabe ngisayisikoni kuba ngathi adengile ngiphumile sengiyiphathisa ngesisu ngoba ngifuna ukubona ukuthi hayibo uright yini so ngakwenza lo waye umuntu obuya ngaphatheki ongaphatheki isikhule nje bengekho empilweni kahle engisazofika mhlawumbe ngichaza ukuthi I recently did I Thanksgiving ngifuna nje ukubabonga ngibonga noNkulunkulu ukuthi wazwabagcina bangibona kuze kube la ngiyamaphakamisa igama lakhe ngalokho manje njengoba wawubaleka nje ujike ematayini abantu baseNyukhasela nokubuza amathayi ngamatayi ugcina amathayi wafunda ke wagcina kuphi nemfundo yakho ngafunda ngaqala primary ngafunda eNyukhasela ngaya kusiphi isikole iqaphelani primary yayingasekhaya angazi nje yazi ukuthi lezo sikolo akasangiqinisa ngicanga ukuthi yonke into njengoba ngithanda ukureflect ekubuyeleni emuva ngiye ngibuka ukuthi yini ngangenza lokho and what made me or shaped me ukuthi ngibe lo muntu engiyena ngafunda eqaphelani masiphuma eqaphelani ngayi Chelmsford Secondary iseNyukhasela nayo uNkulunkulu kesho sifayisenawo kaMasentshane funa sikhuluma isingisi yabona saya engazi ukuthi ngikwenza ama interview okhozini nalikhuluma isiZulu wayibula ngangisho ngithi uma wangisiza kodwa yazi ngiyengena endaweni ngenza interview ngithi mabe ngiyini uNkulunkulu yamsiza lento yakhe ukuthi asaveli sedrofeni siyovela nje noma kaba u3 years kodwa wavela kwasenza ke futhi kwayibuilda neconfidence because mawuhlala eduze nabo abanye balolunye uhlanga noma abamhlophe usunasi sibini ngoba uhlala naye etafuleni makumele umshaye akusekho lokuyakuthuka ngoba ngabe kuyayidlala indawo manje ngoba uthothi ngibhekene nabo bodwa kuyasiza ukuthi lo mkhakho kuwona ibona so kwangisiza ukuthi ngithole leya confidence yokuthi hayibo abantu hayibo nami yangitshontshela ipensela nami ngizontshontshela like so uyayibona nje so I think ikhona okungibuildile ukuthi ngime
ngime namanje noma kuthiwa abagcwele iroom ngiyama. Yes. Wakhona ukuya enyuvesi? Ngakhona ukuya enyuvesi after before enyuvesi ngaya eMathunjwa. Into eyadonsa ukuthi ngiye eMathunjwa was ukuthi uNdlunkulu wayesebenzele ekudeni umama wayengawuthola umsebenzi eduzane. Kusho ukuthi kuphe eMathunjwa? eMathunjwa kuse Vryhead noNgoma ngisho kanjalo phakathi nendawo. Into yangiholela ukuthi ngiyongena eboarding school ngingedwa ngiyintombazane kubafana ekhaya nginabo sisi kodwa babehlala noma wabo. So ekhaya uNdlunkulu wayebuka nanokuthi sengithwele umthwalo omningi because yathembeka ngikhula abantu abaningi abayikhola lento noma sixoxa singabangani nje masizama ukukhuluma heart to heart. Ngithi mina yazi ngikhula uNdlunkulu engawuthola umsebenzi eduzane wawuthola ukuthi every Monday kumele ahambe emsebenzini abuye ngama Fridays and kwakunzima because wayeshadile so ekhaya kumele ngisale umntwana abafowethu so kumele ngenze sure ukuthi baphekelwe kliniwe sasingenayo iwashing amasokisi ubhuti amabuya ahambe ngeenyawo ngimushaye yabona nje ngoba kwahamba amasokisi sekumele ngawashe yimini ozowasha so ngakhula nje ukudlala angikho playful namanje ngingina ukuthi anginayo lama memories okudlala because makumele kuphuma isikole kumele ngiyekhaya ama responsibilities kumele ngiyowasha kumele ngiyoklina kumele nginakekela umndeni wami like I'm very protective and I was so protective ngalendlela leyo ukuthi ngifuna ukuthi nje ekhaya ku right mhlambe namanje yona into ekuyenzeke kumina nangokuyiphatha kwami ukuthi mina ngikwazi ukuphoxa ekhaya mina ehlale ku right so ngangibuya ke ngakhula kanjalo uNdlunkulu wabona sengiyako grade 10 ukuthi no izongiphazamisa lento esikoleni ngoba ngeke usangitshela lutho uklina nje sekuyinto yami ngiklina ngisho ngingasafanele uthi hayibo Ayanda khona abantu phela manje bazoqoqa but lento yoklina I ngoba ngayiqala ngisemncane isikumini so uNdlunkulu wabona indlela yodwa engamenza ukuthi asizakale ukuze azofocusa kakhulu ezincwadini zakhe. Okay. Akahamba boarding school. So kwaqala lapho ukuthi okay uzoyapha uzoya eMathunjwa. Ngaba excited ke futhi nanothi ngangibuka ukuthi homa ke ngisakheza izitsha. Ngisapheka. Ngizophila nje ngabona le menu yesikolo ngangijabulile nje ukuthi yazini nanso ke impilo engiyifunayo ukuphila nje ngibuye umbhede ngidlula umbhede kuphela. And ngalendlela leyo ukuthi namanje izinto eziningi engiyifunde lapho izona edlala indima ngoba angikwazi nokuhamba endlini ngingandlulile ngivele ngathi ngizoba nosuku olubi khona izinto nje uNdlunkulu izitsha mawulala nazo so sekuze kuyinto engakhile ekubeni lo muntu engiyena. So from there ngaye eMathunjwa ngafunda until matric ngaphasa kahle and which is a good thing ukuthi ngeMathunjwa because that's when ngathola khona ukuthi yazi uma ngiphusha ngendlela engifuna ukuphusha ngayo ngifinyelela la kungeke ucabange khona and eMathunjwa ke isikolo kwesabo 100% abantu bayazi abantu baba distinction sinjengonkamani le inkolo ezaziwayo nje KZN ukuthi mawufaka ingane yakho khona na kanjani ingane yakho izoba umuntu isikolo esikhipha odokotela abaningi isikolo esikhiphe ama-farmers abo-Ayanda so enyuvesi ke ngifuna ukuthi singaze silokhuze kuhamba isikhathi kakhulu singakafiki. Yes. Ufika ke wenzani enyuvesi and ufunda kuphi? Enyuvesi ngiya eUJ University of Johannesburg ngiyoyenza iB.Ed okuthiwa iBachelor of Education. Yeah. uNdlunkulu wayefuna nje sibe othisha sonke ekhaya ngalendlela lokuthi kucela othisha ke ekhaya uNdlunkulu wayefuna sibe othisha so ngafika khona I enjoyed it because ngiyakuthanda ukufundisa engicabanga ukuthi nakhona yikho ngenza izinto zama seminars ukufundisa abanye kulento engikuyona iqhamuka lapho. So after tertiary into yabanzima angangiyibona ukuthi ngeke ngisahlala eGoli kwangayona into engangifisa ukuyenza forever so ngabuye eKZN kwabanzima ukuthi sengise KZN ngiwuthola lapho umsebenzi sengiyasangana ke manje ngazi noma ngi-apply ngiyozama yabona nje uzama uku-apply but at the same time unayo lento lokuthi sengingapha angazi umuntu akufana nomuntu ophuma eKZN nomuntu ophuma koNgoye because labo bayazana bayabizana but mawusuka le ungowale ungowala ufunda eGoli kube nalawo ama challenges uthi awazi umuntu because yonke into phela kuya ngokuthi wazi bani kwezinye izinto. So mangibuya la I think enye into engihlupha ke Thembeka
engqondweni nami nje ngithi yazini ngiyawubona umsebenzi mina singayishadela nje ngibe nezingane ngiba umama because I think lento yokuba umama and I think you see how my story lento yokuba umama ikumina yokuthi ngifuna nje ukuba kwami mina. So usukwenzile lokho ekhaya usufuna ukuyokwenza kwakhe emzini wakho. Sengifuna ukuyoba kwami manje ngiyabona ukuthi yabo kusebenza ngiyakubona but no ngithola nje umyeni wami okahle and into eyayinhle engangihamba umhlanga. So ngihamba umhlanga aze ngaba nje mdala. So buyintombi into ehlolwayo. Ngik-enjoy namanje ngisak-enjoy noma ngibona abanye ngathi nje ngaqhubeka ngobajoyini. Zathi nganzoma ngengane eyodwa nje sengaze ngifuthuke emhlangeni. Hayi ke phela akufana ukuthi anginayo angadlalwa ngami. Now uyawuthola indomshado ufisa kankaka? That was the difficult part. Ngimthola umuntu afika empilweni yami. Ayinami ngikholwa ukuthi hayi yikho ke lokho engangikufisa. Angisene indaba ke manje nento edinga ifuna esikoleni nale yasekhaya yani. Uyabona vele sengiyemshadweni ngikhavadi. Mina angifune kwanto ngifuna ukubheka amehlami abheke lo muntu abheke impilo yethu and nezingane and sasebancaneke enye into ke engengiyinaka ukuthi sasibancane sobabili. Nomyeni wakho ngaleso sikhathi. Yes, sasi-engaged sathandana because kaZulu khona imithetho. kaZulu awukwazi ukumane uthola ingane ungashadile. Ngeke ngibona abaningi abathi hawu u-Ayanda kanjani eningane hlale baconfuse kanti ngangilotsholiwe ngambeso and wayekhona omunye uma wami umama lapha e-Utrecht umama nokukhanya wathi we-Ayanda ungalokothi nje uzumithi ungangilokothi uyazogqoka ingubo emhlophe yangizwa and unfortunately sometimes ugcina usuthi naye umuntu wakho my convince unganisesimbeseni ayikho into engikweleta kimi ngi-halfway manje then ngaba nomntwana. So ekube nomntwana I think isona sibusiso ke futhi ke saba khona empilweni yami ngangasiboni ngaleso sikhathi ukuthi kuyisibusiso ngoba ngibone nje umuntu osephoqileke noma kwakunje sengathi sekwalotsholwa kwenziwa konke but nje ngiyalisaba ke ihlazo mina Thembeka. Ngumuntu onamahloni. I think abantu abaningi noma bengibona because I'm very confident but ngumuntu onamahloni ngilo umuntu ohlale ngemuva all the time. Angithandi ukuba i-show stopper kodwa ngiyabona ukuthi impilo yami ngendlela uNkulunkulu asebe ngayo yena ongicaphuna emuva ngibeke ngaphambili. So kwathi noma senginayo umntwana nginamahloni ngisaba ngisho ekhaya noma ngathi hayibo I'm engaged I've got a fiance umuntu osengithathayo. So sesilapho sabuka ukuthi asifani ngokwamaphupho. Ufiance ukuphi? Uhlele ekhaya noma uhlala kafiance manje noma senithengile ngenzela ukuthi umlaleli Ukhozi FM abe nesithombe? Sathenga umuzi we samuvele eToti. Sabona eToti indawo ehlukile nje empilweni yami and nawe uyajabula ngaleso sikhathi zifezeke izifiso la. Mina ngifuna ukuba umama wakwami so ngaba lapho and ukucabanga ukuthi lapho ngicabanga ukuthi ngangitshela ukuthi iyonto engijabulisayo mina mhlawumbe uNkulunkulu wayengathandi kodwa nje mina kumina ngangiphelele futhi wangeke uzongitshela ukuthi uThembeka noma ungathi we-Ayanda ayikho ngeke ngikuze mina ngiyoshada. So kunjani mangabe usufika masifika sesihleli kulomendo angazi okuningi ngomendo but ngibukile ekhaya I think nalokho kuyastem ukuthi kusuka phi lento okuthanda into yokuthi kube khona into eyicovenant enhlanganisile nokuthi wazi ukuthi ubelonga kulowo muntu oyedwa. Ukhule bazalini abashadile abathandanayo. Ngicanga ukuthi nakho kuyayidlala indima ekuthenini into ede ngiyibuka kuyona ngiyithanda uNkulunkulu ekhothamela umntwana noma esubmita kumntwana noma emthanda nomntwana emthanda uNkulunkulu ngokulinganayo. So lokho mhlambe kuyayidlala indima. So nakhona nami ngifika kuloko kwami okuncanyana ngizama leyo ma values noma leyo mthetho noma lokho esengikubona ekhaya umphatha ngendlela obona uma iphatha ngobaba ekhaya kodwa inkinga manje amaphuphethu awafani. Yena uku-corporate mina manje ngisaboni nami ngathi ngangiphelela nje nayi ayingasekho leyanto awusebenzi vele ngaleso sikhathi anginayo futhi intshisekelo yokusebenza wena ufuna uba umama la endlini ufuna uba umama Nkosi yini yena ufuna uphume nawe uyosebenza ufuna ngiphume ngiyosebenza and at that time
communicate kahle because it's one thing momtshela umuntu ukuthi yazi ngendlela esime ngakhona because ngicanga ukuthi mina uma communicate ngabantu umuntu uyamtshela ukuthi yazi ngokwe structure sempilo la ekhaya yilokho engikufisayo kodwa kwakungeke ubuncane mhlawumbe ubungane kithi ngoba mhlawumbe khonto engabiyenzeka because uthi mawubuka manje uthi if only sakwazi ukutshelana amaphuphethu ngoba mina ngangayibamba lo vision ngabe namhlanje ngisayithwele so amaphupho asafani siyabona ukuthi hayi nama interest asafani singabantu ababili and I think ukufika kwengane ikhona kwasiphaphamisa ukuthi singobani makuhlukana ke Thembeka that was the most difficult time empilweni yami because isinqumo sabani ukuthi hlukanani manje akusaqhubeki yazi ukuthi uyena wayenesibindi kunami kwase kuvele ecaka ukuthi ayikho lento kodwa mina ngumuntu othandayo ke mina mangithandayo ngifa la ufa khona so mina angisafuna ukuzama but yena ke wayesenayo futhi nentombi ke yabo umuntu osekanjalo vele ingqondo yakhe si made up because sekhona nokhona so ngabuka ukuthi ish angibuyele emuva ngabuyele ekhaya after that kwabanzima because uyabuka usubuyele ekhaya adu ingoduso wena adumbeswa wena usuqala phansi ngomntwana sengiyoqala phansi ngangakumayindi kwasekhaya ngoba abazali bami ba supportive abazali bami bayasekana yibona abavele bebuye ekhaya ungaze usifele but into ebanzima ukusaba abantu sabihlazo ubuka ngathi uhlulekile and ngiyakusaba ukuhluleka namanje kodwa sengiyakunderstanda ngokwe wisdom kaNkulunkulu ukuthi ayikho into errong ekuhlulekeni mhlawumbe uNkulunkulu useyisafuna ukucorrect ngendlela ethile so ngibuyele ekhaya ngi-hurt nginengane akuyona indlela engangiplane ngayo impilo yami omunye umuntu uma engathi uyayibuka ubuka ukuthi hawu kwenzakalani wena from UJ to kwenzakalani empilweni yakho ngabuyela ekhaya but i-support yabazali bami very supportive so kuke kwakhona isikhathi empilweni la olahlekelwe khona ithemba wabona ngathi uNkulunkulu ukuflathela hence lengoma kaThula Nkandle ethi yehla ngamandla ukuze waziwe Nkosi yehla ngamandla now sitshene kwenzakalani empilweni yakho ngaleso sikhathi kusabhlungu ukuthi umshado wakhe awusebenzanga sinjani isimo ekhaya yabo into engifundile noma engiyithathayo Thembeka ngabazali bami eyibaqinisana idolo I think mangathiwa sonke sithatha ipattern thina abazali abancane ekufundeni ukusupport ingane yakho yazi nangelilodi la ngabe ngibuza ukuthi kanti kwenze njani kubona kwakubukuthi nje mawusaphila ababe ngene endawo nothi uyasebenza nixabaneleni noma babe worried phela ngoba uyaxoxa nawe izinto zenzeka kodwa isupport yabo kimina was everything ngoba uNkulunkulu wayeshe ethi uzoma kwakhona nomunye nginabazali abanye ababili engabathola abalapha eTract nje badengisha umama nokukhanya naye nomalumqili babe ngiqinisa umama nokukhanya mkhumbula nje wayekangikhulekele yangikhulekele uneminyaka emngakanani umntwana wenu ngaleso sikhathi wayeno 3 months and into ebuhlungu wayevela athi umama nokukhanya asazi ukuthi uNkulunkulu sikhula nini sikhula masimile noma sikhula silele izokhula ingane and bangiqinisa kakhulu leyamndeni ngisho ngithi you know iprayer mina ngiyibonile iphilisa iprayer ikuthinta ule because noma wayekathi uzolala la endlini ngibona ukuthi usiyakhuleka ubona ukuthi usekhulekela isimo sami ngoba usesithwele yena mangachaza ukuthi I won't be in details about it but sasibhlungu now kuyakuthi uNkulunkulu ukubeka endaweni kahle ngesikhathi esikahle kunelanga la ubaba kuthuma khona ngithi usubuyele ekhaya wena usuyingane wena yasekhaya usuyothunywa futhi sengiyothunywa nangu kubaba ekuthuma ukuthi hamba uyomservice imoto kwenzakalani ngalelo langa yazi ngithi khona into ekuthiwa i-chance and time ngazi ngakushwa kanjani ngesiZulu ukuthi i-chance nesikhathi kumele ku-align ngihleli kwi-dealership ngoba uyabuza kuthiwa uzoyithatha imoto uzoyenza njani sikhambise ukudropha edrobheni noma senze njani but because angisebenzi anginayo imali ngihleli la and ngabona nje ubhuti wabantu namanje lo bhuti ngiyangisho ngithi yazi kubalekile ukuhamba impilo noma empilweni yakho
ube yisibusise ebantwini angimazi namhlanje but ngamithe othenga yakhe imoto cash wena uzoservice mina ngizoservice ngiyayibukela nje because ngangiphupha ke shem kodwa ingekho iaction ekhona ngimphuphi nje mangiphuphile akuna action akanothi akuna elimnyama ngisole ngisho ukuthi kambe ye-lunch yona ngizoyithatha I'm sure ngo negative kulelo bank lami makuthi nganginalo so mangifika ku dealership ngibone lo bhuti ethenga imoto cash ngivele ngiyayihlupha ke mina ngolwazi I think namanje into eyenzakala empilweni yami akuve ngiyihlupha so ngavele ngakena ngathi sawubona bhuti igama lami u-Ayanda kwaZulu ngibona uthenga imoto cash wenza kanjani wenzani and ngifundile into ukuthi mawungayihlupha umuntu angeke walithola usizo ngaya ngambuza wathi ngiyifama ngathi fama and okuyinkinga kakhulu uThembeka namanje South Africa kuma curriculums ethu ukuthi abantu abafundiswa ngeagriculture because khathe mina esho njalo I was so confused ufamani uyazi njengento edelelekile into yokulima nje and ngangibuka ibomvu ngicabanga ukuthi okay ngiyifuna le mali kodwa manje ngizofaka ibomvu engeke ngiyemakhaya but ngaleso sikhathi futhi ngiyakhumbula kahle ukuthi ngake ngaya kwaNongoma khala ngathi angeke ngikubize ngokucasha but eNyukhasela nganginaka ukuthi yazi abantu bakhona abaningi umithi abantu edrobheni house wabalana kwenzani impilo yakho so ngavele ngathi azini I need to be endaweni ethule ngizocela ukuthi ngiye kwaNongoma ekhaya so mangi lo bhuti lo mayesho futhi uthi imoto uzothenga imoto uyifama uyambona uyashesha ngoba naye ujahe imoto yakhe nami nje ngisicefe lana eduze kwakhe but ngawabamba lawo magama ukuthi fama manje interest yokuqala ngiyawubona umsebenzi wokufama ngibuka nje ukuthi kanti imali engaka enziwa ka farming ngizothenga imoto cash because kumina lezo zinto bengingazazi bengayikaze ngiyibone ngiqale manje ngithi kuze ngazi kumele ngenze njani I started researching ngabona ngifuna ukwazi farming yini igama nje farming because ngangibaza abantu abalusayo abantu abahlakulayo abatshalayo but sengisho farming as an umbrella imoto cash ukuthi kwathola cha interest nje kuyimali ngithi ngothenga imoto cash ngelinye ilanga so kwakuyilokho but the more ngifunda ngayo ngibuka ukuthi hayibo makukhona umuntu emhlabeni iagriculture will always be relevant ayifana nama business ukuthi mhlawumbe une dealership abanye abantu bayaphila bengenazi imoto abantu bayaphila khona izinto eziningi esikwazi ukuphila ngaphandle kwazo but ukudla ngisho onjani nonjani uzodla noma kunjani so the most ngifunda ngayo man lento ngithi hayibo yazi lento ngingayenza kodwa manje ngiyacabanga kumele ngithole umhlaba however kumele ngibe necapital however ngoba ngena ngisho uzuka nje ngizoba yini and angi-understand ngalendlela lokuthi ngathi ngifika Thembeka kuyo abantu babesha ama terms my heifer ngithi mina inkomo yesifazane le my bull yini ngoba yesilisa angiyazi nama terms abasebenzisayo ukuthi kusuke ekuchazani makuyisikazi kusuke ekuchazani makuyinkabi iduna because kimina yonke leyo nto leyo nje inkomo yesilisa yesifazane usuqala kanjani ukungena la ekulimeni ngoba phela nakho usumzulu ubhuti ethu uyifama yes so ubuyele ekhaya ngiyacabanga ukuthi ngalelo langa usemotweni nanga uthulani Gandlela uyazibiza lapha uthi yehla ngamanje bathi ngicabanga ukuthi le ngoma yayisisho okwehlukile manje awusayicabangi ngeinkinga sengibuka mawuthi when I played the song ngangithi Thembeka uNkulunkulu ngathi ngakhohla bonke abantu noma kuthiwa khona abafayo njengamanje isimo sami sibi ngidinga uthenzele mina ehlele mina njengamanje nanokuthi izwe sele yangibuka elenzele igama lakhe mayifuna ukubona umuntu ephakama akenzele mina uNkulunkulu wavela All right, uyabuyela ke ekhaya. Uqala ngani? Wayesehlileke lapha. Kwezakala. Mangibuyela ekhaya ifarming angiyazi.
ngiqale manje ngibona umhlaba ke manje umhlaba ngangiwubona nje ukuthi kuhle lapha ku green lapha ngangawubuki ngokwe agriculture noma kwe farming ngoba mawubuka ekhaya khona indawo elaphana ezansi kuthiwa kusethokazi kwakuyindawo yenkosi esiyakhothama ngiyibuke lento ngithi hawu mase ngiyibuka isola nje alisaboni lokho kunormal lokade ngibuka ngakho ukuthi kwaze kwakuhle kwa green ngiqale manje ngibuza uNkulunkulu kwakusasekhona umkhulu wami ngaleso sikhathi unjayiphetheni umkhulu ngimbuze naye noNonkulunkulu laphana kwakunani umuzi kabani laphana yini ungasekho sekungamasimалele so akuba yibona abangitshela ukuthi hayi amasima abantu bendawo lawo asalala basenawo amandla okwasebenzisa bengikhombisa nje to a point where umkhulu wami osewahamba naye osewashona wake wehla nami sakuleyo ndawo idistance yakhona iyathusa kukude but naye I think wayazi noma wayesekukhulekela uhambo lempilo yami ngoba sasingena naye imizi nemizi le abantu abaona leyo mhlaba ngoba umhlaba kwekuhlanganyelwe ke emakhaya uthothi sonke siyakwazi ukuyilima leyo ndawo ni entitled njengabantu abazalwa kuleyo ndawo leyo. So waqala ngokufaka nike lapha. Ngaqala ngobhontshisi. Okay. Ngaqala ngobhontshisi nakhona abanye bake bebuza wawuthathephi lapha na ka Department of Agriculture khona ubhontshisi ababe ukhipha nganoma kusakhishwayo manje ngoba sengadedela la. Uthola lokho futhi ngayo ukwenza i-research le. Ngifuna research ngifuna ukuthola ukuthi kwenziwa kanjani ema officeini babe khona nje khona obhuti abalapha baba usizo olukhulu onjomani abaphathi bakhona omama umncango ngifike bengithandela nje ukuthi wazi wamncane bo wamuhle bo ifaming uzofuna imbeka bhontshisi ngifuna ugandaganda abantu ke enye into ke engengithathe mina ngabantu mawuhlonipha abantu basendaweni we willing ukuthi bezosebenza mahala babethi nje mawuso right mageba yayithini iplan ngalo bhontshisi wawuthi uma suwenzile uzowuswelisaphi yazi ingumuntu okathi mayenza into ngifuna ukuyifundisisa kahle ngangazi ukuthi mangenza ithani ngaleso sikhathi ithani nalo 16,000 I think into engenza qala ubhontshisi 1 kwangiphoqa ngokuthi awafuna amanzi amaningi irrigation system awulokhu iqanga lezo zinto mawutshalile nje uyayikhulela awulokhu nje ungahlakula ke phela ulungisa ukuthi ukhula kodwa nje awuyoni iadmin kakhulu njengamakabishi nani so mangutshala ngezwe kuthiwa ithano 16,000 kungaphuma amangaki and lapho noNonkulunkulu sebesupportile emalini ogandaganda phela ugandaganda yakhokhela iviki neviki but nganginobaba omncane wami wayinogandaganda walapha kwaZulu wayinogandaganda odunyiswa ngensimbi esiyokhenika ngoba manje asikwazi ukukhokhela lo but ubuka abantu abaningi besondela bezosupporta besekela iphupho and ngibuka sengathi ekhaya basebejajuliswa na ukuthi nangu eseqala manje sephuma eseba nentshisekelo yokwenza okuthile kade uhleli phansi ukhala insuku zonke but now usuyaphuma usuye emasimini so nobani wathi siyeza asibhukule sonke sihambe yazi ukuthi ungamangalaki ila kuphela kabazali bama bangazange bengisupport ekhona ngempela umntwana wayengibona nje hayi hamba ufundisa uthisha wonke ngeke nje ufuna ukemasimini udaka ufaka ibombu my dad wayesabona farming njengaleya farming leya umuntu wayenakho ukuthi ngoba uNkulunkulu umuntu othanda ukufuya ekasho kuthina nje masikhulu ukuthi angeke ukwazi ukuphila ungenayo inkomo mawumuntu ngoba noma usushona uyokhashwa nenkomo yakho so uNkulunkulu wayehlala epreacher lento yokuthi kumele kufuye umntwana kuyena kwasemakhaya kumntwana wayethanda impilo yasedolobheni uNkulunkulu wayethanda leyo ukuthi kumele kulinywe so abasekho that supportive ngoba umntwana ngibona nje ema-office wazi ukuthi vele ngoba uyazi ngihlakaniphile ungibona nje ngihlale ngisenkile ngifaka ofomali mina ngifuna lapha ngiyoxova udaka yabona nje sesiyashayisana umuzo noma ekhuluma ukuthi uyathetha ukuthi hawu ngakhetha lempilo lena bazothinja abantu ukuthi umuntu ofundile uyabona cause leyo nto le ngangizama ukuyishintsha leyo mindset yokucabanga ukuthi farming yabantu abangafundile so ngayiqala ke bangisupport abantu khona into kwakuthiwa ngazi ngizoyibiza ngani leyo ukuthi ufika abantu begayela utshala labafana bazokusebenzela kuthiwa noma ilibo noma yilima kanjalo ilima ngazi yes
bekubugayi bethi nje khulileka bangeseka ngatshala waphuma ubhontshezi engangijabule ngushutha ila engathatha khona ukuthi awuyazi mawushutha ungaba kwanongoma esigodini esithile the more shooter ufaka ku social media the more izinto zakho ithinta abantu abafanele ukuthi ungasebenzisi social media uxoxa uthuka abantu ugceka yabona nje mina ekungithole ezitorini zokukhuluma ngoba vela ngene umuntu othanda ukukhuluma kodwa nangale kokuthini ngawuthola social media kuumuntu ozokwazi ukungithinta yilapha ya ezansi ngaposta manje ngikhuluma ifarming ngiumuntu okwaziwe vele nokubhala ngibhale ngisho ngithi nje iagri kanje into nje enzo nomunye umuntu noma efunda athi wow so abantu abaningi ngempela abasiza uhambo lami abantu abangangazi from above so ngoba bebuka umuntu okhuthele base bayathinteka wow. Sehlileke manje uJehova siyambona uAyanda usewumlimi angazi uma ngabe umuntu emenshina igama lakho selimenshina endaweni ezinkulu usukwazi ukuhlala ematafuleni amakhulu kunabathi angene live angizungena live kunethimba loKhozi FM TV iyaqoshwa le segment so ke kungekudala izobe sikhona nizokwazi ukuthi ke nithole 0716136667 naku ke sikubona wenzela abazali bakho indumezulu yomcimbi ukubabonga quick 3 minutes usixoxele ngayo. Okay so mangilokho ngisebenza askisi inkosi yami yazi njalo mangabuzwa lengoma kaga uyachiphiza phephisa kodwa ke manje sekuyinyembezi enjabula kusesizona inyembezi zokhwanta la. Yes. So sengifika la sengithola khona amandla sengiyasebenza ngiyagijima ngisenkomeni manje nenkomo ke ngingena einkomeni ngiwu-middle person like umuntu ophakathi nendawo ukusiza umuntu odinga inkomo nongenayo yilapha engaqala khona into yenkomo nakhona futhi lento yolwazi ngaqala ngafunda ukuthi enkomeni kuze ngibe neinkomo kumele ngenze njani ngifuna ungena kiphi party yaka farming sengiyaqala manje senginenkomo inkomo ziyangithanda ke ziyazala kuhlale kuyinje kusewadini nje eplazini ziyangithanda inkomo nazo zithanda ukuthi ngiyithinte and ngiyaqala manje ngithi inkosi wangibizele lokho mhlambe wangafuni ngihambele enye direction because I think mawufama you are more closer to God than you are when you are at church ngihlale ngisho njalo ngithi ngoba ngihlale nemvula thina sithatha ngenye indlela ilanga sithatha ngenye indlela sengiyabuka manje inkomo ziyanda noma ngithi ngiyofuna usizo kulabo abamhlophe they are willing umuntu umbone sengipha noma imbuzi hayibo sengiyaqala manje ngiyathenga ayinami manje siyangena amasenti and mangithola imali idiscipline kimina ibalekile ukuthi imali engiyitholayo ngiyifaka kwa farming aqala manje ngithenga inkomo seziyanda manje lenkomo seziningi manje lenkomo ekhaya bayayibusisa nomntwana usiyabona seyibona khona la engayazi za deliver zu50 ekhaya kwanongoma wakhane call uthi hayibo lento yakhe khona ngempela because kwakunzima kumzali ukunderstand so ngaqala manje seziningi bese yafika lento emoyeni wami ukuthi ake ngibuyele ekhaya mina ke ekhaya ngiyathanda ngoba ngiyabathanda abazali ngaqala manje ngibalungisisa umuzi wabo ngizama ukwakha manje ekhaya ngizama ukuthi ekhaya kube kubukeke ekhaya angizama kuze noma uthi nje Ayanda kumeshane nami nempilo yami so ngalungisa ngathi ngiqeda nje ngase umzali wayetshe uthi ufuna mina ngiyoyibonga ngenxa yokusebenza kanzima kanti ngibenzela isurprise bobabili mina ngifuna ukubonga bona ukungisupporta kuma nami nangoyiphupho lami ukuthi lize liphile lifezeke noma ngingakafiki la engisuke ngithi ngifuna ukufika khona kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ngumuntu obonga izinto ezincane ukuthi uNkulunkulu intombazane engangami esiyenza izinto ezingaka noma zingaba nkulu komunye umuntu but mina ngiyathi ngisuka phi uNkulunkulu so ekhaya ngavele ngathatha ngibenzele indumezulu hayi bayamangala sebeyaqoka sekona ama makeup artist ayibona lithende likhulu hayibo kwenze njani uyashada yini uAyanda imhlole bamangala ukuthi hayi ngifuna ukubonga bona ngibonga nje Thanksgiving nanokuthi umuntu engiyena badlala indima enkulu kuyona hayi ngemali babonga kahle besabonga besaphila bengafuni ukuthi ngithi ukube mangisaphila impilo ngihlaba inkomo le inkomo lezi zami ngihlabe bezidle bezibeyidele kwakuyilokho nje
071-613-667 sophinde futhi sikubambe nasey'nkundleni zokuxhumana. Sitshele ukuthi le yona ithini kuwena? Thola mela sasidlala noNonkulunkulu leli uNkulunkulu wakwagula lamvusa ngamuze ngiyakazisa isandla ngidlala nje namhlanje uma udlala ungijulise sizodansa sikhumbule la uNkulunkulu akasitakula khona wasibusisa. Ukholwa kwami thatha uqobo lwami nakho konke kwami baba ngiyavuma ngijulise Joyous celebration hamsana ke nosiphumelele mbambo basho njalo bathi ke ngijulise uNkulunkulu ozithembiso zakhe zonke zinguyebo. Ayanda ufise ukuthenga imoto ngoba ubona umuntu ezothenga imoto cash wahamba uyoba umlimi lafezeka futhi iphupho yambona ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe wena ufise umshado ufise inkomo kanti uNkulunkulu uthi hayi lezi ezu12 ezu11 kulotela inkomo ezungakho ukuthi 11 azanele wena you deserve hundreds and thousands of cows zakho ke loyo hayi ifike nomuntu zakho emsebenzi ikhwepha zakho 071-613-667. Sisithembeka. Hayi. Nesihambeli sakho. Yazi yamnandi inkulumo, yazi ngachazeka, akaze ngichazeke kanjena umuntu emusha emncane. Ungichaza lapha masethi nje wayefuna ukubonisa ukuthi kahle i-farming akusiyona yabantu abangafundile. Nabafundile nabo futhi bayakwazi ukuthi balime, baphumelele njengoba naye ephumelele. Ngiyabonga kakhulu uzixoxa sithole empangeni emeva mhlophe. Siyabonga sisi. Amen Thembeka amaZondo-Cele nginibingelele noSis-Ayanda Mageba Mtaka Zulu nibingelela ukhetho mzobo wasempangeni airport Danford. Into engiyifundayo la kuSis-Ayanda ukuba nentshisekelo ukuba nesibindi nokuba neconfidence. Kukhona konke akufisayo athi ngiyogcina ngilifezile iphupho lami. uNkulunkulu ke uhleze namacebo akhe njengoba indlela iye ihambe ibe nama potholes ibe namajika ibe nezindawo ezinyukelayo kodwa uNkulunkulu usuke azi yena ukuthi ukubekeleni. Ngiyayithanda into ayenzile udadewethu yokuthi aphokophelele agcine elifezile iphupho lakhe sengathi sonke siyintsha singafunda kuyena uAyanda. Ngiyabonga. Sanibona nokhosini sesithembeka niyaphila kodwa khuluma noSithembiso owanxongo lapha esigodini saselombe obuka. Bakwethu siyabonga kakhulu kundaba zethu siyabonga kumntwana umsebenzi omkhulu kangaka akenzile ngomlingo konke lokho akwenzayo indaba yokunaka indaba yokucabanga indaba yokwenzisisa indaba yokwenza ukuthi mawubuka wenze ilesi sima kusona. Siyambongela kakhulu uNkulunkulu amkhumbule nathi siyacosha nje kuyena njengoba ekhuluma lapho nje ukhosini sicosha kakhulu akakhulumi engenzi okudala ukuthi afikela kakhona uthi wathi mayibheka wakhuluma wayesenza ingakho namhlanje kula akakhona. Sibonga nje kakhulu ukuthola nolwazi siyakubonga lokho kakhulu. #uhambo lwaze lwamnandi uhambo lukasisi lumnandi kakhulu luyafundisa kakhulu ukuthi nabantu abasha engifisa ukukuzwa nengifisa ukukubuza kuyena udadewethu ukuthi kube njani kuyena ukuzibandakanya kwi-farming ekubeni isikhathini esingaphambilini i-farming le ibiyaziwa njengento ebhekelelwa kakhulu nethanda neyenziwa abantu besilisa kakhulu. Yena njengomuntu wesifazane ingqinamba mhlambe ahlangabezane nazo endleleni yakhe ungabe yiziphi? Ngiyabonga umxolisi kwaze ngobe kunjani ukusebenza emkhakheni wabantu besilisa insikazi phakathi kwamaduna? Akukho lula angeke ngize ngiqamba amanga
ngesinye isikhathi baya ku overpower. Yabona nje mose endlini enabantu besilisa abawu20 bethi hey ithini lengane iyagana yake uvela uthuke and mina ngalendlela lokuthi ngobabantu bengizwa nginjena nje and unenhlonipho yabona ave ngiyabonga ave nje anginasikhathi sokumemeza so kodwa ukuthula kwami ngisuke ngithule ngipheka amaqhinga yabona nje so wakhula kuthiwa akaphikisa umuntu omdala umyeke kodwa bese umhambela umuntu omdala kodwa mbambe ngale ngqondweni so I think kumina kunzima angifuni qamanga kunzima ngoba nangesinye isikhathi uthi ungena bethi ifama le eningi wena ifama le yeinkophe ineweave ngeke nje ngazo kuthiwa musana ukuganga la lengane iyaganga yabona uthothi ngizothi Nkosi yami ngiyona bukani kuthiwa nje musukuganga ngathi but I think bengifuna ukwenza lento yokuthi senze iagriculture be fashionable nomncane obukela kumina athawu akuchazi sengimanje impilo yami phelile ngisemakhaya ngingasebenza bese ngiyiplanela ama-holiday ngiyiplanela ukuphila impilo yami senginabasebenzi so ngizama ukuletha ukudraw abantu ekuthenini i-farming i-fashionable ngisho kuthiwa unjengo-Ayanda ungayenza futhi awudingi ukuthi uzofaka ibomvu Nkosi yami ayisekho le farming yaka yebomvu iyisidala ngoba manje sesimuve kwesinye isikhathi sekusebenza ama-drone sekusebenza in ukunisela so awudingi ukuthi lokhu uthuka ukuthi ngizoyenza into ewudaka and abantu kumele beyikhumbule ukuthi kunemali udakeni yonke into semhlabathini semhlabathini so kube nzima ngifuna qamanga abantu besilisa abanye bathetha banjani ngibabamba ngomqondo wangicanga besifazane bahlaniphile khona mbuzayo ukuthi kunjani ukuthenga imoto cash sengiyoyithenga hey ngekukhona but yazi ukuthi sengiyithenga ngase ngimkhohleni nalabo lami ngaze ngijabule ukuthi hayi and ngisazoyithenga ukuthi enye into ngempilo yami ngithi mina sengayekela uNkulunkulu enze ngendlela yakhe because namaye bengifunile ngicruiser ngale ndlela I think beku last year ubona ukuthi akhona amandlela engicruiser kodwa khona into ethi not now uNkulunkulu sometimes uyakubeka lathi not now mhlawumbe ayisafuna ngenze lokho abazali ngiqedele ekhaya ngifocus ebusinessini bese ke sengiyenza ke cause ongikhuza so ke niyezwa ke kunjalo ukuthenga imoto cash wow yes mangabe ubheka uhambo lwakho la usuka khona la udlule khona nala uNkulunkulu asekubeke khona yini ofisa ukisho isikakhulukazi umntwana wakho umfana intombazane yini ofisa intombazane nyana yakhe ikwazi empilweni from uhambo lwami ngifuna yazi nje ukuthi uma was a very strong woman strong ubuyahluka ke ngithanda ukuthatha njengendlela esesibinarita ngabo strong ubusho ukumelana nasona siphi isimo ngoba ngeke kubalekele ukuthi impilo iyakuphosa whether uwesilisa noma uwesifazane impilo yohlezi kuphosa ezimeni kodwa ngidinga ukuthi aqine bese ayaphokophela and ngifuna njalo mayebuka ngendlela engiphushe ngayo nalokho kumnika amandla endleleni yakhe uNkulunkulu abe nawe Mageba uhambeni lwakho ngiyabonga konke kube kuhle kucwale kuchichima sikufisela inhlanhla uthe awukafiki la ufuna ukuya khona kwangathi kungenzeka konke okweyifiso zenhliziyo yakho ngiyathokoza kakhulu sisi wami siyathokoza nathi ngiyabonga